tiesie bi ekoso ewo Sompa TV no so ye besre se brebi beba bia no ye betumi ede amamo esan se ye fidie ho atechema kakra eno ntino ene ye adwuma was Sompa 93.1 FM no kwa na ebo adwuma no saa no na so no sabia ku sabia nyado TV no enya maye kra no near the radio no na eye adwuma eno ntimunta muchuku mrepam ne bema mo afili benze enye asem ketwa ye ko akwanim ye nimten na ye ko na ye de akọ medical catch say efiri sabre no ekono kroso de adagye niposo kra wodofo ye ya hoden ya famu de ede aboa nipa o nipa ntina nipa ewo wiase eno ntina Sompa Asem Mpe Nipa no ya fa ede ato ye matri so a ye ni agro kra no dwumadie obati the nation sank of alumba obati nka kokosachi yaboa fletcher ne wobetra se muna samwa etia ne nan echi kakra eno ti obi antakum chuku ye beko ne akoanim we are going to give you the best there Sompa Asem Mpe Nipa no ene eye edwada Prophet Joseph Mensa Bible no kwafo na edwada de ye Sompa Asem Mpe Nipa koto preken kran hwehwemu ne akoanim yenim ten ne de adura kan ba bia se ye de crosso ne de ko na asumdu abua no ye nyina ye so atumi anom kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twamani ne so hwa ene begina producer odi dwuma ewo Sompa Asem Mpe Nipa no wone kokosachi ye bo afracha ene production room omuni agrokra so omokagagum a eni eye nipa ho adwumantie o eye asem o eye asem kasi o na so no entomma wo wia enkoto no na Sompa Asem Mpe Nipa no Yakopon aye ye busa de yakoma so ade omanfo nsem odi abedan ye no na yatumi adi wansem enso ede amawom se wo master control room so a systematic press waba ayi wo hap transfer wo koya no asan abano na abrante no na dwuma efe papa wonu a na nwumere bia me transfer odi nifa hene na nyumfidi o chinchim no kama nyame hira no ewo saa kwa nso odi adwuma ma no wo bo wanini systematic press na wawie Obed Amponsa enso ewo master control room a omunyina da eka jagum abrante ye frɛ no osika omunyina eka ho na eso anwumre enonti ena omani abre Facebook YouTube no ene Twitter ne TikTok no so kyerɛ sɛ TV no masa ano a ɛhɔ ena benya bi na wahwɛ enonti anwumre subscribe sɛ afoforo hwɛ bi na wontie bi enso emfa firi wo kofro bofum pa bema asuketu a meyi pabre na asa aboagye fosuo ni tin fosuo mini funtumpa akatachie srebia bonchena na atwetwe kodie wo ya twa miansa ne akosa me na meti adwam na mde Sompa Asem Mpe Nipa ko bose asase so wo kiti kriki yasi akokọ wo mu ya yenro ne paboa da cancer piose campaign ye ko na ye de akoyanim yanim ten na ye ko na ye de akọ the nation sanka bibia bokode radia ami hu han fofo ni ade twe fofo e ka sim shani ani di enkani di dane de ni na wo ye mayo di e ba ne be to aso ndi to sa na aseda na wo se de ma yawo ami ye di ni ye de radia si wie sa de na ye kogo so na hima na afia se wa ne nkwa so so wo bo adwuma so wo ahafo go so ne na pata anu edene na ono ane hene a no odine hema na akwasi bosompo anya no ba biko ne ho kani ene agya ena ogya na kire ene mma no so ebecheche o munyina ya ya fiya no etias ni krom go so a ni krom bedi ako a bedi ako hene etie pa ne bedi ako hema okay na sapoma ye onu so nyame hia me pa na wonya ni kase ni kaisi yesa onwana na nichoba omaye do mkudi nkakranka okay na ahini ya Thomas isi wa yebedi akohema okay ndi mveli dina na yedi we to ba hema nyamishia no bedi akohopa na onya nkese one ohina waba bedi akwa befa kuru na osiesie se mpuntu pa ebeko onze bedi akuna medi kunti hine no okay bedi akuye yebusia di kuru nti hine nti hine bia otese yase no ohina
na me kundi hene okay oba santuma mu so kundi hene no hen ketwa kureti hene die na ya ni ni yes ye na nka kuru ne ye dia sana na nanu abantino ya de hye ada ki bi betuma dia de if that says me nka mundi no so tize ni na ben na nya rasta ya si mu rasta o he ya rasta bantino se bia so na de record ka me yo go do go ye ni vam kwaso ya ngo no ma di e be ka before me na so bi etima ba o ma ka che e sara se aya so de okay and e be ka before ya yeshia say ya said that you need to be other na aso you tipi wo ha obi a opeso re mu bia no prophet Joseph Mensa na bibia ya kama sida worship center ya chia no okay papa ndia o ka fe do ano pasa utime memutime dwo ade no se abra heat na ba so bia pressure ntimbe so kra no ya nchia no ba feel on the okaya pomo no ye nipa sida nya nchia no na we nchia na safu manyi na da na no mu se kokoseti asam ho jaba nje nkantabiza amzuki ya nani da so adun yewi oba si da dia brown no besi form so na enyo ba no only time wa kazi o ye ni passe da fere na go fo bo mi ho no udin bi ko akra na lo fa wo twen ya no e ba ya no sleep guy di aza go lo di ya de ya de ya na lo fe no ho de kakra eno banele ga de ni obe tini you e go ko ju di nyamia ya de sida nyami sha ne won so sida worship center wa kuma mse di yesi ye ma no ye fe na ma ye kama the same answer so ya de nyami sha ne pa sometimes on ka bi she no abo atiko o fa san ka ho na je de shira o na so tuma ko nyami sha o mu nyina efe ma dinu ye de ye tuma ko ko ye ma na se me nchi ama no ni ta wote Reverend Mayenis of Mamimbu Mamemre ana se ne papa wo ye no no of Mami yes Dr. Papa wo ye no Janet Sifabuachi yes see the prophetess be so because prophetess Dr. Janet Sifabuachi yes tight na dia man yes sano yeah ezo do so kan mo hu abeyo you profit you na ho me fair e ga sin be fun and outside kakra kani na ni hotel you asaye no you dey kani na da so e nshira kani da so kwa duru ba bi na se oto abodo nugu nsu ani nsaka da chi nsaka the professor doctor ni dwumadi a wodi wodo so no enya asem ketwa o se nyame hira no da chi bi ado so ngoso ho ehima ahom de bama na yo no be wa yebi ho abo ho ache wa ma wona gidi ni aza bro great to Asante Kingdom and you hotel wa ya de pa easy kwa nyamisha no onya ne kase okay adwana sa no de ya na ni bre ewo mu o sanse omanfo a wo mo ha wo mama ne no peso hu ne farabai wa bra prophet Joseph Mensa atrase no orofo ya na no dene eno tie duru dwada sai dia ya na amanfo no kwaya wo fa so etie Sompa Mpe Nipa no ya no hye ano nampa we ye be bia homan obi be ka se na me TV no ma o medical ka cho so how kakra wo so enti ye crosses here no bibia betumi ase enti no mofa enche e wo sa akwa no so orofo afutu semu a ye de emma ena anwumre se eduru ba bia ya ye wanim yi na sere kakra se eduru baby a yat wanim minimo bia na waya adwuma kase bi wo mikroma Asante Mampon bank kase pa na wo mo driver no se de papa no si epenipa na wo hu nipa wo pese wo sere no esanse ne koda brem ne maame antrentre no wa bra wa kana ni masisuo nti no wo penipa pa na so wo sere enye fe nanim no aka asiso dada ayemuna anim ye wo bi wo ho a wa hyeda ya na adwene se omfa nipa ho eno ti won hyeda nsre emfa nkyere nipa na me ya adwuma wa adwuma kase bi mguradu adwuma yi a abrante ba ko wo ho enne kakra bia na ne siguso asade wadi kofi kokko no na dako ne broadcasting mo no anasem a okan ye ne se se wo hwe sedi a wosere
wo hamu entichemu adua wotwe enum ni nyina eya adwenbone nko a enso da bia na ne sigu so wono ane kaye orofo eduru baabi anse ne obi etu anamon a yenhwe sede wosi esre na yemfa entrezi ni suba ye betumi ahusedi wosi tie ena ye kan kire obi anwumre se enye se wosi eye fitaa ena beka se ne wo fe wosi ede a kire nipa ye obi wo ne se ye fitaa na so koye ofa so sere no wo besere wo bekawo Mami papa ena nwumre yasema ya ka kire nyina se eduru baabi na se wo yam adwen se wo besere a emaduru baabi a utumi nya ade che kwa o sidi nti abrante ya wo ba de wo yinsem kwa o da bia na ne singu so eno nti se wo frikti ko tia na wo ba emra ne ye de bebo na anse wo besiri sesi ya o rofo ena asem a ye kan kire no se emasedi a wo se no enye bone emfama afoforo emasedi a wo sere no enko ye adebone anase enkyere afoforo bi se wo tirimu fita nanso wakoma mu etum wa bra wo besere ede a kyere adasa ma me papa minua ba minua bema me wo fa se na asema me kan yes start anaye fitiase ensua sede yesi ede sere ede kyere afoforo bi le betumi abokwan foforo ede amawo eno tipoto kasa na be kan kire say sometimes smile to confuse your enemies obi wo hwa obekan won sempoto na adwenkyere nse wonteye nanso so no koso na sire fa kire sa nipa kro no ema nipa kro no behu su ene banye kura wo say we de won fanse bi hu ni nyina behu afiri osidi enim entiende anwumre nse yese yesre de a kire ya dofo bia yesre ede bie kwan wo ya brabomu a ene ma asem ba ko me ka kire no say emfa ho se afoforo bi kiri wo emfa ho se afoforo bi etan wo orofo duru baabi na se wo sere ede kire saafo no a ema wontiri mpo wotiri mu adwenbone a wodwen ede fa ho no ni nyina kodane wo muso asem eno ntini tietia ne tenten mu nyina se eduru baabi a smile to confuse those who hate you eno so ebetumi abokwan foforo ede amawo eye me modofo pa say Yaw Aboagye fosuo 19 fosuo eno nti masede enye waduru masede emfa enye wo weapon ebetumi aboawo akonia sa nyina so ene hwan ne betumi asere kase pa within 2 minutes and 3 minutes na Oforisuo Aboagye menche na de kwa masede enye waduru wate eduru baabi na nsem kura hwomu na de bi yesede a emo ho den no enso etumi ekoso the nation's anchor arisha ni fobi a wotie na onye obi akase emfa emaye wana tie Sompa TV ne Sompa radio nyinada nyame onhira o muna onye om kase mpani ku akofa aduma ibaye yese obade nyankopon hira de mom se wontre won kwaba mu na onko so ntetre aduma ne ma afoforo nso so enya bi na wonyo na hira ne o hweye ya inya kwenya se dia na mechia wa o gani okay ela ne na ma gani ne na sila mame no yes sila mame gani ne me dofo ela ene o mame afia okay hu ma chede na mi hihira mu nyina mo hwehwe na blebe na me am go hwe mu so no ma sa start ba ha chu ne metima ba no na adabi ne be kan sa se ni na enti nyame hihira mo ya na odi bia basere da wo de ba no ewrade asem kura ka wa kisi asese sidi enti ne siesie aduane okay ndi onipa angasa no wo sere a eboa ndi ewe adua ewo ho masede de a na chese sede ne ya de a ehia na nipa nia na sere kire wo ye ne papa mu ana ye ya kanfo kura kwan ba ne fa so a ye sere anki ye nimzu nipa wa hotuma wo sere akiri za abrabunye na ekoye mu nipa wasere
agenso nipa adwuma fama no a wɔsere enimso nipa nyaba eba wiase a wɔsere enimso nkobi di na woda sede na eba na funu obi nya ba bi ade ti beto nso so a anko wɔsere obi hia dɔfo ne ne bɛbɔ bra na yɛ ne wopa wɔsere nanso enne yemi ta sɛ yɛsede a yɛsiri ekuye ananka yɛsede na twedi ampɔn hwehwɛ no ɛno a ne yɛsiri yaw ene o kasa sese asibi sire o sɛ ne ba ne na se atofo nti asiwe ni age me ka asiwe nyaano no we nyaano nyame na atu omoka no ndi asewe se bia wo siri nyina ne sɛ ya na ne ba na nya sika akoduro oba wo ka asɛ mo nwa na ne ba na kɔ ware no ti na ni age sɛ ne ba ne oba ni nyina atofo mo nya ne ombedie ndi asewe se guso twetwetwetwe ko he ma mi ba bia wanyina bi na siri atuo ni nyana ni mu aye anke ba betima behwe ne mpanyi bire mu nso ne be tofo na ye na neje se esisa because of say ompo ba na sem na ne ba na dia tum tinyame na atu omoka obi se bia no ya no ka say ni bi se because ya mana damfo ne ye adwuma letter say mu nsi adwuma ne mu bi ana onko gina ho minti aye ne kra neje se nyame na atu ya ne ka o na hye wono nyame ngese se o ka che no adwuma nka nche no e die fa ba bi ba na ni agye se ase ye de aketua be kan bia wo nti se de na ni ade a wo kotire be tuja ja akete se afa ja be yo a office ni bia ba no ni awo nte ye no wate se ba ko no ka mo ho ye so ye nkopie ehun ani je nti se de na nkofo asire but the na behind the laughter or the smile na wo wadamfo na nim no a wo de kotire be tiri wo mbu se wo hunu obi ani agye yo ba esire ni sira wo siri nyina ne se okuru no oja na wo koye no watezi ese okonya nkwanhia ba bi oda ne nye se be ma ne na abere no wagya munyame atua ne ka yesi ye ne wo se be he yesi oda yi na na hwehwe mu no ono obekunu ne se ofo ba afoforo o fa mi ewu adi nya gopo mi na ne ekue sa na adi mi di agro no nya bena tabu a yesi se bi ade no wuro fa so sa mi kwa yem se ne tu hwie je won team yesi ba se de no ate a wo ye involve ne ngwa no e me fie nyina wo bosi afafo atokre de frefre namfo se me ka cheze man nko le bi da bia mo huni akowie na ni dia o de sere no no na nya sibi wo hu nkomo na ane me ni di na mmiri ndia de na wo ma wo nko a wo se bia da ne sa ohini na wu wo ni age unu ma de bia na ni age the plot no na na tata ne ho na wo te yesi na na wu di na ni age asase ba ko penti nipa da se nya ko de ne nkwa nipa obeduma to asase nan nim na se ne nkwa obi kra ni age eye ne sedie bi go na na ba ho ba ko na ne bi krim na na ewu e bi ofilize na na ewu enu di ni wasire obi sedie nya ne se ni nya ne ba na yesu oni ma de na feli pampase ade bi wa ko so aho o se ani na yesi ya yi bi ezi yesi won de am na yi na ama o Eri nzemu na nkiri na dio ona uzo obeti na beti sire yo jabodi na aka nyina anka sidi yo yo kufiri nipa no enso no nya sidi we ba ye wo dia beti na sidi he obo sidi because of say ni nya ne ba na yeso ni ma de na fili wa nya anko ne ho akire no edina ni age ya ga ni bi age ne ka fili some station boys no a no man kom baza jo ya ke na dia nyo ma 20 ni eyi amu omo no enne omo se ka no no de wonya 2026 e de na di hun koma na nyame ya ade na ni yira age de na tin de hu se ne lo hands a wo be ya ko ni mo ya ya de ka na finin se wo nya na ke na na wa ngo wo min ba de se na esi ya o na panka na di ngomo no no apae o e de ne so na anye ya bo de ba gwa kan na ta de na ho no no ya o ma ya de no Uza video mo bonsi unti ase untano unni asem na ndo me aje o ka fu nsam gege wadam bi ni se no ma o fans o do your fans o dey ma we o sere because wa kwa manim da duru mo sere na mfo because ma e di na chi no ho nya o ma kono nti opie ya di na ntibo boye di nga ko ya ri no ko ya na ndi no ko o mo ya na eja onu ya unim se ye chia ona so unyewu ye hene de asere obi nsiri he ya wo be nyina ase kire no ya bo bi ba betena Ghana unia na ne bantu kwan bi nani age wa head up front man no papa o bi do watese abomi nia ne bana manaba
to oduntu ma asim no obeja ma de ya edini aba na owai onzo so fere so be yin o mani mpi na de ne ade dada etimisi ababo na de wo bwa na ni agize ye de ba na bafie ye kan to se mesa o sire sa ase bi ni bia e ba cho ya no ya heye na se bi yan kan ni yachi a ya ma se agoro no ede na me bo se de se bra ni ma pe ko so ni pansere bra ni pe hu ni pe yida e na wo se na ni je no wo sire bra ni pe nya bi adi ama na ho ato no e na se wo sire bra ya ma ni pa promotion e na se wo sire bra wo ni adi ahie mu tire no e na wo se wo sire se a me ni an wo ko ni de wadane no otesi ekuku obi a ni ni age otesi ye obi ayi a ene ni je ene obi ani ji we keep ho chance obi bi aduma no because obi ayi yekutwi so obi za brante na pe ho atade ne mpaboa ho sedie ne anigi anku ene ni efie ho so obens de ye kotire betire ani but obi ka chance obi na aduma no asa ada no kwa no be busy ontimi nsi ho ye besere ehia mu ni pasa wo sere ne mu sere ne mapa ho sere nkofo nhira ho sere nkunimdie ho na sere nkoso ho maami deni ya wo sere na mantam ya wa wuni nso obekọ aduma no pa 7 because sister wo da wo chepa but they say the 6 na abetena kwa ho 6 o'clock e na abetena kwa ho na blends the heavy because we liba me sere enimire se o sere sa ase die ni bia ye nam Sompa Asem Mpe Nipa so ka cho se jai sa ase die ne to enye ba akofo na nana me abrewa se bi mpanyi se na ntirikuo na amadote anso me se o han wani pinzu a ya me pia wa wuti ne ho ndi abrabo mu no izu han han wani ye nkofo nsem na etwetwe nkofo na wunni ya ni me besi me se fa ko obi ahwe ase won tra ho a ye nsere no ya obi no be civil ama na ma wa ni ni pa ni ehuru wo ye they said this wo bobra na wadi kan akọ ni jan nkofo atwetwe wo na chire no o wose die bi sira yawo sire de papa ye di hia ni nkunim bi abani pa abrabo bi yawo. Okay, sire de papa se de bema nkunim die enso aba abrabo mu orofo sire wa bra wani agye o sire wa bra obi promotion aba o sanse se ono etumi enya bia na obema obi o emfa yi die bia yi no ensere na wate emfa ni bonyini emfa nsere na wate amede da bia meka ene na osigusu na mojidie kese shebre sisafo ni nyankopon dia ebeduru baabi no wa hwe ye siri na wo bo obi no bedane afauso kokosechi oboso bia bokoje kama pa de nyankopon ase ne so ohun ayefe kama ene kwa na genu amani je ka fuso aye kama ohun ayefe pa nipa de se o bobra na se obi hu se ne ma sesa esi ya kachero imprepi no ya na intensi on se ye famra ye century adwumi na se mesre pa obe frifia de ko se makoto engine bi o se ti mesre pa ene ma me de topic we ba mesre on se nyame de ofate ase no aye ne yie mafafo mo ache sanete bi kura ho no ma okai se ya fo praga kura no ti bebe no osere bo ache kura se ya no osere bo ache se enye sede ne sede o sede bi wo ha efe ni jam sede sede bi wo ha wa utimu se nipa ne sede a wo sede no bo ache kura se jam no na se so no te praga ne bi mi wo tua ka so fusu ne de medi wa de ne se ono ni nyina ye pe nti ya sede ne sede oboso wa me fa ntia sonko fa ma na bedi de ne Osei electrician na miangasa ma de nyina ama wo hwan ya bebi ama obi abede chiaso nko de ema no sanso bi na masa amoa wo da ban new site so exhaust masa Yaw so wo CCC wo ko airport na bato a ono so exhaust wo bebi ama obi ano bede chiaso nko de ema ofoso se de ho asem a wo kan de ade a ano eden na da bi ameta meka ewiase enye se bibi to obi a na wo si bigu so a wo besere die obegu na no na wo betwa ovoso obi ho a woti area ono de wo hwe ne se obi benya asem na ne sigu so na wo sere no ebi kura na ebi a nipa ne te ho ne bi a wo ye ma asem na bi a otu anamo bi a emfa na kwan mu ovoso ebi a mekan no akofo obi yere edna be hye ne fie
nipa ne hu se nipa we bi kwa no mpena asem hu se nipa na kofo obi yire nipa ko no ne kunu be che no na oburu ma na se ba ko atuo no ofuso na sigo so no wosere nyam na tua wo ka no osori odi ma chi die ofuso ensa wotire hwe obi so no ensa we no na sa hwe so eti woti wiase a de ba ko ameka cho ne se emo obi nkonso hwe mu wasere no dia tu nua ne no betimi ato sort ya se die kro ya etimi bie kwan de mo obi hwe na no de ya na me kofi o bidu barrier bi ewo eye ahojo da ban ho na bidu ho police fo ma bi ho no ma ya na bidu ha o mta na medi agro ye pa etimi du barrier ho na se o mu ni ho tina lady ba ko no mo de na ba ho ofoso na nka ma ma adwen se nka meche no sika because bidu ha ya ni du ha se o sini media agro ya na me fe bidu ha me buza se na asumasi na obenten ama o sini no kwan ofa so a o ma na nim si respond me no ade a me ye ma adwen se nka me de be chere no nka ngama ehunu kra nka me be chere no na nso so wan sirinti no mantimi amfa de kwan yedai antimi amfa nche no enti ofoso me nkasa enche no nipa bia wutu anamo a men ma wunu bi nkonso hwem obi wo ha wo hwem se bia nka ye adwuma yeye adeda mfikyire nka ye kiyen ka ho a ne nyame hyire ya eye kwa ye be ye gya ye nyaka ye timu nkobi hwɛ se obetie se wo kokko se ye yine di ewia ho no hwe ahon ho so de na wo de ye fere presenter ne sigu so no wo sere no wo twetwe na emo wo sere me no waka ehunu se wo kuro na ono ye adwuma no ebi betimi ato no wangasa na wo sere no what wo se bia wo se de na wo sere me no bi betimi ato wana eto vo so de me kan ko se nyina na se ewiase wei ema onua nkonso hwem ena wa twetwe no ye fe bi jam se de se wunua kwa ho kire mu a wo mom na ese ka wo kura wo be ka bibi ana beto nufuo eso so wo se wunua no ye na di nti wunua no ebi kura no wo susu esi bi muti no ba bia o te ye tu no ebi kura no dan kan so like dey aba wantimi ntua enti wo to wo sere no kai hu se de wo ene de ato wunua na wo sere na tena bi ebetimi ato eti mesre ye nua no mu a ye no mo bobra no so hu se wunua bi akonso hwe mu a mesro no akana ba ho no tunifo na emum na mfa asem na ato no emfa nye jamse de na oyɛ saa wososo no ebrebe no saa de na wodi ye onua no ebi betimi ato nti ovoso afutu sam a bede ma yahwefo no saa asem to onua mesro me fa nye jamse de emfa ensere no ɛno nti ya yenhwɛ wa bra obi akɔ anigye mu ya yenhwɛ abra obi esre free na kuma mu sɛ we de asem de Matia Sempa ne nyina ye no nsre one of us we are wondering say so obi ho akyere no wakwa mane ne nsohwe bi na sɛ ɔse wo de obɛsre no nsri he jam se de a orofo ensa ye hyenkun no enoa enete sɛ ɔse wakɔ nsohwe mi amaneem ɛna wo de esre no de twetwe no a ka hunu se etire enyanti yedie yenya kyesoa na edwaso ntu ya ede ya no nsia beto nwoma unka wonsan wobui ubetumi akwa ahokirim ama afoforo bi so atwetwe ho eno nti enne na asema meka nyina ne se ma wosedi a wosre enye sedie pa na enko yese o twetwe ofoforo bi a wato esan mu orofo eno tiram di kaka cho se sometimes smart to confuse your enemies the sayo no bamu a ebetumi agwa ho den ene wa pom den 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 orofo wa bra yeseguso no ye ma afoforo bi hunu se eye sidie bi a ede anigesem enso ede abra wa brabum hello yeah I will tell you something like Peter Mamintiwe for Michamu ya masa mabebi ubi arikiana okay na ngoja bali for na ibi hadisi yeye ni kao sirika china kwa hiyo ibi atende husu unia kwa kwa unia ansana wasero
was so one crisis show here. Let you be a some of it my boy. We don't know what in him. Continue to say power. In the case of social continue to be a India. Okay, hello. Hello. Yeah. Hello. Kevin, yeah. I'm fine. Yes, you. Okay. And then, now, Syria, dear, you're also sitting. And then the Biana, 1 year can was none could shoot one. Nipa and Chimba Town. Among the Watsons, I send you crazy now. Among country, because no monk. Bible class here, any in them and to take. The mother need being to tell one what from them. And the hour is Kaka. What you say? No. My uncle from the bear. Come on. Okay, hello. Hello. 0551 now 31 now 31 0551 now 31 now 31 0548 now 31 now 36 you necessary dear papa hello enso be bo dey kwajo supresi so I say after they don't want my kid so yes you I for me papa your dear baby or ya pro Oma di I then crazy the code the town ya for no yeah any you shut what I town and I cry papa me go I'm serious papa this copper house and I how much Depend on what you know, what is the car sorry? Abra, and Uncle Joe. Can't I know? You put it at not taking the idea of the hospital. You're back in the job for the trade. Then I Papa, what was the casino? I was telling you. Uma, a woman is there, a boat, no son of a one going in. Just the over the day. Omana, you never can. I don't know. I'm sure. No, okay, kwajo supresi hello like two no nya dwuma hello hello baby I'm free with you your friend Akili Bobo me free area. Akili Bobo yentie wo e ba che yo reda e ba che se die e uni ama di pesia e si quanti di dia na wa ka o si wa o ya ko ni mo si so abra won sense ba o no mu sia e o se di dia o ye den o sere e na ye tam dia so ya tin dia so na o de ye se di o tama ye sere e o tama ye dai ye ni paniki Ipia ohawa uno ene dia dia sedia dia ewo tama wa pese ni ka do nyonko na wache no na ofre no dedi ewo tama no ke Akili Bobo senye bribia ne sere sede bre ewo ho na no na ye beka sisu senye bribia obi ho akere no watofnam e da bekwa akwatwetwe no da bi ebe mani bre so aba no so hello hello ya for friend no emfa ensia Prophet Joseph Mensa papa ba na Sompa Mpe Nipa kwotro dwada bi pekenkran ni ahwehwem ye de akade no kan pe na hoto ani asundue enso aba odofo aboatati amadika ka cho sese obetwa su ano na maba so anya sa wotimi twa su nda biada na akoto se krama ba so zipata so anyo na fro ye dasani ne man ho susi ho adwumako bi adawroma
ɛna Oforisuo Aboagye firi dwoada kosi ne fiada so Asem Mpe Nipa wo boa yen ɛma nyoma tumi konkan na sisi sema po menteme ho ase no etimi dane ani ɛma asomdue ɛso etumi ɛba yɛnkɔ computer so adwadie ɛmra sisi ya Oh, David, ma bantem do. Obi yes mumbra ni ntu kwa na ma bantem sa. Babe, nya botre. Oh, also mutimi delay kakra. Tase, nana, babe, mama yempe baby ntura. Na yenom kakra, ni fan delay ya kwantu yo no. Mama, losing the rabbit that's the blood. Losing the bitters and Bemansa. Losing the bitters and Bemansa. Bama, Brayosu Memansa. Yansem, one time many power when you feeling much, and says up in front of FDA, Ajay, you can and say, Osei Yaw. Andezaba, a woman body and came one moba. Oh, Jose, and then the Asem Mpe Kanini Pano, Nasana, Michiana, what do me? A brain I didn't quano, Kingdom Garlic Bitters. No benefiting. Me benefiting wine. Also, got told dear. Abra, the smama, Abrante, Mishuve, one antique crana wabre. No Kingdom Garlic Bitters, and any capsules, no one what ya bribia. Kingdom Garlic Bitters in the capsules. Asem Mpe Nipa. A devil when ama when I say. Senior na my wife company one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules enti. Say sia mpaswa e deck. Kingdom Ginseng Power Capsules. Emani chienya asumdie befi abrebia. Obabia o de po aha no. Edro bakupa wuhia ne tremendous capsules. Tremendous capsules esiesie wo ma wo ye obasima. Edro yi wo benya bi wo bia ye ton no bia. Kingdom Herbal, no challenger. Okay, Yamashafo any atiefo nyina akwaba ede badia santima anchiatum eye Sompa Asem Mpe Nipa no a medical ka chese any prepa ye buadu ponkomu ohwintim prekoye ne atibunu ne san ete kokko edadwoada adaje ni poso o haw ne amane bia dawo so bia no eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa edwoada no eye Sompa Asem Mpe Nipa high court o ye behunu de hawo ba bia fire ene ahokyere bia namoso na Prophet Joseph Mensa de akwankyere na tokwam eye tietietia ye foncha kase enkoma nana asubonten nana asubonten ye Sofia se dikuru wonfa dwumadi we eni agro kwakwa na sa Sofia se no na adwaben hene na saase enutino ne dehye pa ene nana asubonten won ye Sofia se dikuru wonfa Sompa Asem Mpe Nipa eni agro de oba no enya atrase papa memo akwaba eja kadachie bibia bakode me ado ne efra wo sei Sule Amadu Sule Amadu Sule Amadu wakosam ne sei wo haw ne sei wo se Sompa Asem Mpe Nipa Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yenko emfanye o edamasepe me haw ne sei me yare baye bosome sianso ni o yare machinya me dia ko hospital bebre ji bebia jase feri ma bre de me de ba kono korale bini hobium sika o de beko e bini hobium o so yare e bosome seni e sia konson ni o sha dan hu yade koro me hu he om di na famfidie ntete yemi mo dia ni ma sene men mo he ya trondro ma totwa yen ka yade koro nkyere o dabi na pempi wo kwa asupiti fo no so yare anazo mu hu yade no na jesu wo no awonyare nso ntiapo ne menem ni minimu ne wo to otimi ne di di ndie ontimi eno akyekyere na nisa ma me pagya tie wonte kasa ne wura ko wodafo ama me ne wanse yade o nipa benya wane yade me kan ho asem asa fa ko wote kura ne tamfo bi sere se onyame atua ka yade nanso ni da so ho wate dase
Di wo susu sa de be na ayo yire no sanse woni nnete na kure me ankasa me susu a me hu de menka because me nim was me ka se me ka me chantro kaso me ntiase yare aye ko hospital da wanu maduo no ada na kura na ya de no ba papa de me wano no mo firi henfa firi kwa mo na wo firi da bi wo firi kwa mo ho na me de ho na me yadwuma wonchi ne he ba bi a wo firi boko na o yire so firi he me na firi kuro boko tu ko ware ni firi boko ne bai ho na me ware na me ne ba ha wo ware pen jai acha david wo yire ni acha wo ne na wo sei 4 o ko ware no oni be ma bia won nchen a wo ko fa o ko ware no adi mfie sei how 17 to 18 ene se ne no usua na je so ko na be ma bia ni nchen o sra ni fire busuafo ho omode o ma no na nkasa kasa bia ni ho bia ni che se wadi mfie sei se de about 29 30 ana che se wo ko fa no no bisi sabri no unhu ya di se bida onyare fi se oba me sa onyare o ya di adwuma atom bidie kakra wo fa hen kwa mo ni bidie no otom ani pa bebiri beto ho o moto ono kwa na tom bidie ho ba bia mote no ebi tombi ba se o de wani krankran ya wo yire ni bidie no ni patugu ne som echen o mo makara o moto pa etimefa ne se wo yire amanfo bi toboto mienu toboto miensa wo yire su tumi toboto sei de tomienu mensa ne bi na je se gani bre ni musa dabi enso ni panye sana tie ajimati tifa kwa odi na ko nyina ye ntumi nkyira wo se yade we yo ane free ko ba sa anu na ko fie yenkoi se ke ba sa anu na ka se ka mu ko fie ko pe chiri kakra fa kwa wo yi free no abosom se mo ho ana se o mu di akonyo ho bibi sa de binim abi na kamisusu se badi mu odin se ya pempi no wo mu free the northern region no asemba se no ya no kom ko fie kakra ko hwedi esi papa bia na wo ye adwuma water west ana se insu adwuma wa asante mampon wo ba homugye mu no na busuafo de wo hawo bitu no so sanse empanidi ato no ese wo betina fie hawo breto no so no nya asem keto akra nti eba ni se ya na esu de ya adwene fa wo se ke ba yi ke se ka mo akọ fie na mo akọ hwehwem se hefa ni free na wo betina ha kwa mo no wasi dan wa ha na ba je davi muda so ha dan na ukọ fie susu a wa ye japade o davi mo de mo mana ko esiri mu pen mako aya sam kasi fa na ho na kire wa ha metie mo pa na se ayarsa betumi ane dia o baja ho beton dasi na den wakata no awode nana on sada feli kasa na chese ni minimum no kra no kasa ho ye ne dia na o se o kasa ye ne ya oso yare boso menkru ni ensia konson ene se bia nwe nko ana ada ko yare bebre awo bedo kakre o nyabe akoto be bawate dasi Prophet Joseph Mensa me megini di kay fa ne mafidi wi so o yema pem nya hanko abuchi mam nyina so manfo frɛ no gine namba ni enti so yi bia ma foforo bia we bia ma wate ka wakoma toyi ontimi kasa kora kasa producer man entrance musa ne sembi ni osu asem o papa wo te amene na twetwe nkomo na yire yade ye musa se ka yobi kura no akogya oba na chiri dio bosumi nsia enso ko ne wotwe ne nkronso sanya humobro ne woni mu a ka onfa ne yire no enchini
enya ha no de na ba o wodi na chiri ba bi bebre wo se ni sika sem kura so ye basa se problem no woni mini ti musa se ye aduane a yedie ana ba koka se tia obi ana de ba wo haw na abba ama nyuma ebisi basa na ye wo gidi kese se Prophet Joseph Mensa wa hai obetinete ayama prophet intrase producer Joseph Mensa no agina dwano nyame wotumi kese ode kasa ti yembebusa se de be wo awa mane be na atome maami oba yi na wasiri intrase osunko asem o asem pa prophet me mo akwa aba meje osu opanyini pempi no ya na de me yemi hu no wankasa no ya na nyi hu sanse wonim nyame a onene nam ametias kunimdie so de ede ya nso a yedibi ma afoforo bi ebedi adanse ede kire yense me ko prophet Joseph Mensa wono esimiye enwoma eno nti wo mo aya na eduru ba bi a oba Sompa Asem Mpe Nipa ye hwema ahotoba no ya mo mra bedi adanse ni bi nkira afoforo tie prophet mami oyade o yede se wa wo hu no na ne dia no ahono ana oma peja ne yenhwe se ko mi ka ma me peja uti baba pa peja ti na bie wanim na srene a se wo hoto yenhwe sen ahono ahono esa adie ne nam ne ko ma ya hwa de kro okay ni di say pani no we ni di say ya fa say alima akwapa no kwafo mami alima ene ti ho no ose ne kon mami ntumi nidi ono nsu ya na atwi no chesa nyoma ekoso mami konkon ade amane ni nje ne pese hu se akwapa no kwafo ni kunu so aso ni di na chima hospital ama won kwa wable eye sunsun ade emra mesanifa ya ade anka se enko benkum ten eye sunsun mu ade prophet ya hwese bia wakasa etie obi akwakore ni minimu no so wakasa etie obi akwapa no kwafo ni de na ye droto emra mesanifa be yi enko benkum eye droto aye droto ahaya kwa ho mpese ebedege ni bebre okay echina on fa na mra me ya ma no okay me ye free ho okay papa what say say aye droto no ti prophet say nyame adono china ani shia no be ye free ho tt ama mo to abawate prophet tt my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0541 40 39 0541 40 39 Kumasi has said there was Santasi in First Jericho Junction. A Dutchna and yet Tenase Shankroff. Ubi a howda also, Ubi a Bobra Wano. Wow to Musa, a brano Bopans now to sign. A dear be a baby a ye, okay. Because Ebia na home been a how, Ebi so de Juma party, I will in your Juma. Debbie Amakatos a Bema, Papa, and your bottom, and your friends and your show and a mere for Bemo, Nemo bottom. And it's a tell a 4 pound bottle of your motor crochet, and you will need our position back. And what? And you know, Bema dear, a so Bobra, one. You only pay me how much the other day and Yadian a how Buhan Yadin would ye chia to say my media, Buhane soon dear, a Buhane yesun soon dear Yadian Casa, Fabra, na Prophet Dr. Joseph Mensa, you will be drop project a boy Juma. Oforisuo next week, my bremo drobi. Okay.
na monum wi a na mo di adanse wa ha so obi a osen yade ha no on frame telephone number si 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 enka de wa masama stadium junction eye countryside eda yawo da bia na eho no mo machina de eye kumasi krom ha mo a mo beti ba kumasi nyina santase nyina mfa Jericho junction wo a wo ba bia so ba simuntem na bra makramo. Okay, enuti ejuala die madika ka chose ehwehwemu nko a asem wo asem kese papa na mesentra se ma me asem no mesia frem se enipa wo asmitimi kasa mitimi bi nye ya bia umrente zu wo no misi benya malaria na me experience sa anyo no amen di wona me ya wo Consultation ene se prophet akasa na edu dwade say dia prophet ewe nhwemu no ya na ano odin obozo yade a hadwen se yade nto da yenua ba ya obetena hai wa hwe abeka se yedi agoro ena nye obia na se yade to no a ni kurutimi to na mo obi o ha ombetima tena so many years bi hu yan se yade na banwa or the content cross bi woni ba ho so no bo se obi gya wo ya ena yade to a ena ma wo hunu nipa abusua wo dem o ma wa wo mo ona fufum ovoso hede bia meta meka se nipa bia wo to ho no anya bambo a ho yade a ha adwe pa ena bebe na so enye bibi ni because obi ho no ma ono fa ne se ebi a wono no wote wono onyana ni konto mre bia ni bi kwan bi di ana onyana mo ni bi ni wodi office wiase no ano no ovoso mi de betima ka kira hwefo nyina ne se enipa bi biara a wo wiase bia no se wotu anamo a eya hweye eya ho bambo so wo wadwe se wo de ai bia wo de wo wade chenwa o fa hwe ho bibia ntimi nto obi o ha obeto ka se me de na yade be bomye ensa yade hyenku na no an yade tie eti se woto no ntu anamo ana se woto na wa se wo de wo mpe ho bambo se de prophet ebebe nhwemu yi wo de wo nkono ho de prophet ba be nhwemu kwa fi se bi agro bi no odi a woni mra wo so no wan hwe a yade bi ebeto ama wo no ho first no ntese kan na first no na ehomobro wo no ene ivi kra bontisufo kra timi to yade timi ma wo obi an ni tifie kra timi to yade timi de ma wo eti mesre wadawroma se nke se bia se onipa bia woto no ma ade ba kwa metima ka che oni anse mesrew obebo ho ban so won sum nyame a sum nyame yie so won sum nyame so ani ebo so na beso so a so mne yie mene nan na ho biala bia ma tidewo bia ma nkoto ntwene na nya sa na wadwe se wo de hwemfa ho prophet betra ha wo ye nhwemu hu yade a ha ye nua bai hwe emirimu yade mesi nanse mesi sika na ho no Oforisuo me da hodi na fa me oh nyankopon adawro ma na nya prophet adawro ma nka me da so ti ase Oforisuo na nsem mesi sika na ho no ho afa kwa na o se me do adwuma na bi kwa de aye me jam se de ho na me hu se yade a se betra wo so a Oforisuo ha atwene yie afa me to won ma na me dwendwendwe no ma ebre na me kaka no ma bi adama ko di boni bi ana na me no ba bi na akola bi ne bi nipa koro no ma hwe ni ye nipa bi ano a hono de waka no kure oh na so Oforisuo oh no Oforisuo se me nya angel se wa hwe oba bi na aye osa oh me de se de a ma ye nipa die Oforisuo ma ye nipa die minu mi na de kana kure minu mi no nyina na kana kure opia eti Oforisuo Oforisuo mi de na ma adwini mu no mu se bi kure oba bi na agere game so de ase because ewiase enam hwei bi o twa sense na chi achia bi kura na na makoye mfonso
Ejomoso menu abano won kana kuma to yem Nyankopon da woro ma wo ba fidie mu hanoma prophet aye hwemu a wo ka prophet say aha ye kwan wo de emi say Nyankopon ya adom otena no wo bia no kwa obenya resa wo say na no prophet ma me na ye fen say ni kidney say na yiye no na wo de no ko prophet wo Nyankopon da woro ma so ko yo preach kwa no wosuro so ko prophet wo Nyankopon da woro ma na menu abana na wo frame say nyame adom o ma yin operation na bibia ye kama oda yase Direji sanka yawo okosa jide no kredo ya dio yesu yi yangu enimbete no ninze hono yo kwa kopangu angani okan odi asem na se oni oba ntra na di ni a o yale akwadwe ne ho utu obidia na ya na yale na wa jene na mbia na na jesu asisi o baby ya sisi ne sesa na se gentre for fun time ya ye kwa koye na da ye de yo busi da kiri ampo betun sa afre no ye boni pa koko she ni pa nkuna ni ye tumi pa fo aka cho nse bibi wi ase se bibi ni wi ase anka ye da ye ntopu no mo na no na branti bi di panyini bi atem na me tumi fo na me kan bi a kire ne se abraba ye bonati alfo asa asi so no ye nka ye hu so wi ase ya le wi ase ena nkwanhia enso wi ase na wote kura ye mani pa time so obewu o kaye no nko anka wo ye saa de na nka obetezo because e bi ejina bo no kura na ni wi bire ni wo jina no ba won kan ni ni ya we shemu se betimi asie ni nti no na bo sa ma na ye fi ni ho no wo ya konko isem se ni ope ibi ni ye ma mi yare a eda ne so yi o no si na beti wi ase on na beti yade ase ono wo nim da bi fidi ba ya ni ko mu no ono na fi de wo ka chen se bibi wo won ti nipa na ma ya fi ya obi ayale ya wo yani yefuni ne ya no si ya yefunya de ya chen ya de bia wo ya se yani sisi so ya ne ya sisi ya de ma wo so ajai na bote chen obi ya koku ira nsusu sisi si to na wuja wona ya na hu se se koku ya de si atika vo nso kam de omo so de ayi omo yani kidna se so che se masa wona hu so enuma to so te afiri oni padua ne nhane obi a che ne die mi se ya be nkosi se emeto so honam no na abetima confirm se nia na atumi nia no se na nya asem ketwa mekachi oni pa se yesi so from se ngure no ye cheche ye hun ewie bi betimi abo ama ahochie ni nyina afiri ye so se de na wo kasa woji wo hudi se de na wo suo ni pa nim kasa se de na wo firi so wiska se de na wo hu se ehiawo wona abo se ni nyina ye natel se wo ni pa ye mmobo na ye nsehe ye ba se ye nuanu bi se wo pia brabom se wo kura asumdua ni ni pe diri anu ya hweye o kasa ni pa ho anu ya hweye wo sisi we bia no ya hweye se wo nyame a wonye no wonye we nku wanse wanshiusika no kwasre ya de ba ko pempo de ma wo se fa feeling ya wo ko mu a yawo ka wo japade na nka fa che no ni nya wo hawo ko betima shisike kura wo amu adwuma egu na sela de kronda so tete wo ya de ba ko bi de to ama wo yesusu mu ade no betima ji wo ni ji a wo de dan fi apemape na ato akone ndie ni aba no nhye den no nkafra na wanya hu nyame difo no de nze bibia ba kama onzo kasa no wasere wase wa ba ne de mensuro wa ba ne de onya kasa se otumi se bibi ofie nti okohia no dachina no a nzo ori dance pa beba na fi mi anya asumbi akwa kwa ni ya okay anonti yan kansa ya ma me so kana kuma ntuli yem na ikunu so yana nasiye bebe bia na ahosuo biri mu otumi edi ne yire echi ya sem papa anya sem papa ona for ya 21st clinic community atika expert na ya 21st clinic na 21st clinic se men kan kire wo se he se siatika no kwa de aka tumda na ya de bibire bia da de beda 21st clinic so obehwe na wapa yade ne pomasi bire no de amawo badika ka kire wo se ama me de wansa yade da sani benya wo so na ya yade kro ya na se 21st clinic se hwe wo betumi atu yade anse ama na sa siatika no 21st clinic mi say yade be friend siatika so sisi fa asrem ona kokom obeye free hose sia odofo 21st babies no so brei na bra bagi bi ni tru akoda no wo beto pa laboratory ne scanning fidia hudo pi ye do be fam pa 15 branches and wo Ghana mem ha odofo Kumasi ahwa wo basisi adabraka haya one Sompa TV Sompa FM na wabrusa akromu wo boase cancer quarters call junction ye be kon kran wo mo wo ho
sunwane nkranza tachi man so saa yebekọ ne yakọ 21st kene godofo yekọ ne kotu ya de asewate na nyoma ebekọ nkai enso e de amana pumden enso agigina so 0540311311 0540311311 tago heba mesha encapsule ko tago heba mesha encapsule ko odofo eduru baabi ya de bibre bia de wo nipaduam tago heba mesha encapsule se brain bobo bi twitwa bi na nyoma enkon kan enfama infections ahodo bi a edi nipanya e wo widie mu medical catch us say infections no kwotwebrefo ya de pa wiase no ya na avre ko pa eno so amanfo so mfa ni serious odofo fan serious what ne mo botago heba mesha encapsule bi bebo e pa be ma watenka e wo fom ba watenka e wo fom libido no ano mre pa rofo ye mo botago heba mesha encapsule be maduru ba bi akwate ne ntimi mbirimi yi ma ne nyina gina so ewura mu atitiri be kama ma na ne gisa star na ho pa rofo ye botago heba mesha encapsule ne mo bobi ye twitwa bi 0243228296 0243228296 baby to nduro e wo Ghana mamba bia obenya tago heba mesha encapsule ne bi no ato Norwegian studios wo frewo na Norwegian studios men kan kira wo se ye penkai dumu a eye emfonyini photo anase video wo Norwegian studios na mekanfo na media ma ho medical catch we asema mina se Norwegian studios na dwuma wo yo ne camera se kura no rofo wo ya dwuma no mabo ho tepa Ghanaian fuma yesu tuo Norwegian studios obeboa wo ene wo munyoma na ni krogen ye ko Norwegian studios wo nkran mala mabase first kokro street ni so pe ho na behu Norwegian studios yenkoi na yenko ene ne nkodi enkomo so amanfo yi a wo twa ne na wo twa dadie no enya asem keto akra 0574715778 0574715778 Norwegian studios yenko ne no mkodi enkomo pa yenko ne twitwi yesen ya aposen na pepsodentefo wone Sompa TV Sompa FM no mo dikasu bom obze 16 April ya bramie twitwi yesemate wo mo se free dental screening eno ntino ya de afidie no behwe kaka kura ye be mana ko de pese yetu ye betu na ya brabra wo se no so amana kama ne ma na aba no obefi wa no kura no age so hwe ose se de ose ni posture city eno ntibra na ye twitwi yesemate ni nyina bekoso 16 April se de medical catch no free no pakosi na nwumre so Sompa premises ya bra ni ehwe ose no emfa emma OCP fertilizer abadwa so na OCP fertilizer no sa fertilizer no eno na ne ama nananom akuafo omubotom ayemma orofo ye di OCP fertilizer no egu efudie so a ebeso do so yetumi atena bribra OCP fertilizer se wo ye patra koko ede ben na yemfudie a OCP fertilizer entumi ema anwoma ne so do so na ntumi atena bribra OCP fertilizer no wodwa so omanfo dodo no na atu aguso akuafo o musikasam kwaso nyina o mbedi ho nkomo no mde ajose ni nyina ye OCP fertilizer yenko ba bia yeto mfudie no agrochemical ho wona wo ye agriculture officers ne big gyina ho o se me beto OCP fertilizer tie na me fanyo obecheche o se do besidi asoso ase orofo Africa nyina da kaka Ghana ha OCP fertilizer eno manfo dodo no agiatum ba bia ye ton infood tietie osum behwehwem before ya kasa menti anything na ne na obi ti asem no bi susuro moto no sese na moye no musisi na kuaku na wotwe na obi die anasa bosumi na obi die ye ti wu kakra pepacho susu no any week Saturday bia na ya sende amano mo ye nipa dodo sei pepacho ye 35 pacha na wotwe bia no moto sensei na wotwe bia ye to de bia ye 5 cedis 80 na wotwe ni ye 20 cd baby na wotwe ni ye 35 pacha oba pa utie me never do speaker and come here one time when you first and last mistake omo we do speaker no omo we do speaker ekina omo wa tamai o me pay na ya ba ni ya le do mata o e ji ya ni ya to say ko to ma fa ni no na ko na go ya e ka
Noki unifrim na ababa wanaka sana no de papa ne maame na ekasa yi enye obaba wa Felix na ekasa maame na aje fun so obeba ha no anokwasem se ejaga baba we su anu de na wurade Nyankopon aya asemu no kwasem se ya yemma abata ni binya ntiase se eduru ba bia se oba ya de enye no yodom fifim ne hu no kurase megum ye ni e kan se wabodua yi na ibiabo no prophet wa menye so wabodua wo se che no beba na producers ne nye hu adwuma na nipa dodo sika se oye wadwin so obedi a eye nnome na akofade atutri so ebia na wo ankan wo wasefo ne o mayi a wo se wo wu bia na nsen wa wa na wo kasa bibra emframa be ko yem no ebia na akwa hia bi no producers mo nye mo adwuma no se de be ya baba wa na yebenya ne china sanse ono so the side version ba mojidi se yebehu ba bi ade na kwa kuduru sanse susu no ensiye susu no so aloko ade be na sie ade be na aba enipa 34 ananye 35 na ze be mienu miensa na ye o madwe se omo pe no kwase be wo mu a se di ntiam ne buafu no wo di ayo entina ne buafu pana members na susufo asem no yin mfirim ya asemo asem kese papa we asia ye baye pana members international ababa wana na no den menim se ne maame so na e kasa onye very careful onye very careful onye very careful sanse me de menim se ni padodo osika no so ye wa mi so bedi a amade betumi de ya chew bia na santo aso de achew na mansan de bia no amfa ancho no akoye mu ade eye tietie akokos enti ofoso emi se maami enye prophet na ba ha enya se bia ebe hwemu se de wokaso wabo mu dua ho de weni nkwansua sika ho asem na ye kana sa no ofoso enne wo be ye dwuma wo be nya sika wanse de kurato no enya de ketewa wo enne emaya ne bebe na fakoti kwan bi so e de susu ezi akwa de omo ye group omo jijia na wa wo ye last no omo se wo wa ye mu ye no no mo de se adwuma na diwu susu wa so ma kabi wa fi me na be ka kire wo e de ha de wo de na asem eso na asem na so ya wo ai antina ye program na eso antina program na wo ye no eso ni program na Sompa fo yes ye de ye no ame anka so fo so Aboagye se me kekan kwase ase ana sa na antina wo ye program antina no me fa na wo bai Sompa fo ye adwuma na so ye na adwuma eti se wote antina na santina no obefe ba wa ye ha ye fe ba de po ha ye tire tuntum ne ye kire kokko
si wa mfa ba ba won sika na ma si wei ye be chere kwa bi ye be buru dua na wotwe kwa ntono Oforisuo ye be chere ba wei dua be buru dua na wotwe kwa ntono ne maame no busa ne din be musa de din say woni ne kasa no wa so gina akora na ti no keka nkwase asem so ti ase maame nya abotre eti Oforisuo de me kanya no say ye wa bata bi wono mu a se wo ba ya de na nya ka chere no ye mata be bre hono mu omo kasba chere o makwa no musuro de wo ya se ne say edipa ne ba ya mo na kwanya ya to yensa afre na how many times ya fre wo ama ana be wo ya ba se wo so wa bodua wo bo mu dua edua kwa no program ba hwehwe bu se ne kwa na se nye no kure o tie keka nkwase asem se Sompa fo ya dwuma ye no enye dwuma pa na ante na so ante na dwuma o ye ante na ye ndai sabo wa no ye hyene na to Friday Oforisuo wa mfa sika na ma mesi aba wo ye be kyere mu ade ye be bodi dua kono ye be kyere aba wo dua no ko bodi dua kono because sika na ye won sika ye na ade o so ti ase won timi ko gi suku na susu na nka won timi ka se susu na waje no o di susu no wasa o sirem because wa wo de ko to fa besi ana onya jimi na o jimi no onya nse hu na o jimi no ana na mutiko ma no mudi nyansa ni adwempone de treko mu asa wo ya sa be wuntem etu onya ene ne kire ya wo se kire wo be ba ha ye twen no wa ma ye hyene ne to Friday mesi aba wo ye be kire baby me kire baby na otwe abo nansa kwa bo ma ye be bodua se da me ka jwa se mo fa awia kete na me sheri coat what you say awia kete na me sheri coat e do nom jo to yen so an awia kete na me sheri coat enti du so no so ni baby a ana se wo se onim na ono ntra no fa na asem nya asem obehu se awia se ya di mekwa ya je shito yen ko the nation sanka yen mani pa binti ase se sabia ku sabia nyado radio adwuma yen tia obi fa ahodi so Oforisuo Aboagye Sompa Asem Mpe Nipa won listeners sawo ebi betimi akwa tie ba bi wo awia enwumero still on baba beti Oforisuo Aboagye yentia obi adwuma so obi a wo ba bi opeso de na asem ko ena maba wa wo esi wo mususu hu asem o mo de beda Oforisuo Aboagye medu ba bi na metietie di bia obi a wo na adwuna wo de ye na adwuma na se maame no on to ne boase mempese me de ma no be kanse bia tie na anwumere na se wanhwe ye obatu kutia sana yem because susu na wodi omo agege no se maame no kura wagi bia di wa bra wantu bia onye careful the nation anchor ya radin shani pa bia wotie na obade mo aye nyina ezo tumo monefo na otu akurafo na yenyina etima koye nimu wiase abrabo aye boni asumdi ya hwehwede ama ye kra empanifo se jetumo okura medina amade nti yenkanje yenu ama yise etumo bi wa abrabo ma wadimi sinkete na fasikasie na sabi nipa wo mfiri wa busuam ni ofiri wa busuam po na adai na ni wo mfiri wa busuam na sikanso ya bonsam etumo bi nipa wo kan okorokoro bisika bedi wo na condition bi ba no ankanti me be fa won sase nenu be nyansani na skafa na nsase a ohunu nsempa ka kire sikawura no nya abotre de akonka no na asumde aba nkwase ampafo ndi o mo hye abufu man tokoba bo sika de ni akura me nyine hunni akambasi sebe osofu bi a wotie ni abadi ne ho adi enya be kani pansa kire ni pa ne onye etekini pa baako mo wosika husunsun no mtimi control sika na nkofo sika be di o mo mutimi saade o made e mo masumde na enafo se susu ni ebeje ne saa no eni ama mo tie current mi ni abansi ese nipa 30 ni di nyina se 35 di nyina ya de bro mu no mo na ehweso a tambi esu ya o de bekọ pepepe ebidi ye beti akam ubudi ye beto ata de wan be ba bo so ansa na echi akọ pebesi edi mika di abishim esika etimisi entinye hu sa abanesa na mo mi hu ne se ugidi se odi nipa neka na won pa Asem Mpe bin kanjre no na afi wo ye na sani aye hu bie ase ya ye te se mejini me bi hwana ne ho de ne ekoba me sare ne rabu trimo pese sisi obi ana mo obi apo na na to abana ta na wotu ai na esi woni akuya tabu aso de awose mafa ekoba za de ni breba na mpanizi wo won so ka ni bre ti ye ka chi oba to ta ne be ti se empempi we ne bi no mo ye bonzisi a ote ase e banga wo so nyini be hwe no no mo sie ne ba efiri se ne ba no kotam mumu ye de ba ye wo hunu kun fa so gina kamede minimsi e kan ya no afa ne ye oba fa che o maame wate
uni ana ho ache ne ntimi ni gidi ye pa se sika na fa ne nsase na ma ye mre ne hu kwan be fa so e be so wo na asomdie mra wo ma me wodi akura betima dum dia no asebeta flache e uba na koso no but wo so ba tan bi so nkomo ase bibia but also be ba haji na nem de ato form no because e bia no so wo asema hinta bia ye tie be man nkomo no ayede ne mu mako ba so be du ha na ototo papa so a ono atia na obetemenka so ni ase na akoka asa sebe koto dan echi abubu ono atia na meka ache na ya sa no kure ni bi na mpe so wanim si ya na mde se wo wani no atotwede na matubie na ni je etimi aba na afa ya ko akoyenim to fizu ni Asem Mpe bi aba be kan ya wo mprema on vesika no mum na mra na asomdie mra so ni Asem Mpe bi aka no we ba so ekukodu fu le twampo a obeto ye dem ha no be hunu se kana ma bia na ni eden wo no poto so na afa asomdie aba na yetimi akọ na makache ni amanse so bo ha we bi ma jesusu adaka pe credo ane bo den pa papa ni bitum na afa to safo ane to kone uba bo hye tokuru anu bia ya papa ntu betwa ma sika na do so no afa ye meme kura sa na ye ni fie ya to safo na to akone nti afa ni yesi ebedu afa ni du ana akobie ya sa ususu boss na se ye de yi peche na aye no so nya ka credo simi ya anu bu ya ona bi se kom do pa o de ho ane enso so ye dia peche because wo se no e hawo ena wo se no so asebita frache susu so ntumie nti beduru bia wo pe na won se ti maka ni to me bia yensua kwan a yen fa so kore sika danse de be kwa kojo because ne nipa ba ne mpebre nti komdi ni papa nti wo de wade ekogya na somdie se dia na se wa no wakodom na na asebita frache wo pe so do nsa hye obi anu na asa pa na pampem ye be se so mo efe omka so mdi sie besie be ba na wa na wusie mpu no wadi a se wa wo dia ye chance so de be kwa koma kwabra na bi no wadi na akofa sa amentem wase amanwumre ko ba ko da mpem odene nam ha AC bowa ase amu ahiti enti yenhani anya ne sana enti memu ana asomdie mna ndi yawo oso e ba da china dia yemfa se ni die ne ma no na china ono am na metena akonwa yimu no wonka ne awo kan kire ne ewu mu aye bia yetimi dia ma ne akon akwa ne bat ekoba ne se obetoto papa so china ibi be kire ne mwa nokra dia ne se majai kakra because e mande ya na prophet wa onso minim so ke kan abane ne ma bom se bi ndino ya na mande dia na ma hand over na man ko ni ha dia anka ma preach de nanka yetimi akoko ya ne ya okay maame no wakasa ma ne bana ma medi ne ho ya me se kura afem etiemu sa maame no se wa bere maba wa we ne ba no ehihye susuru no wo ho bia na no ni mu nhihye ye do 2-1 no oni no ene do 2-10 no oni na se empo kura no maame ne tu bia maba wa kura agro etu maame na sebia ku sebia nya do se okakanya nsasem se sika na fa oba no so kura mpo a kaye pani na ke so asem nim ona wagye no phone na okeka nkwase asem na anwumre yi na se dia ofa okan ye no ye ma omumbra ni enti omu side off ebia no omu so bibia ombeka ebe soro ya me asusu we kura digibia nipa bia mere bi ye se boys ya digibi ya de ma police ni bia na mento ko wanzi di kura ira wo mo ho nyesika mu oduwe mento susu de mo jeje na mo boa mo wana na mo doso ahwe hu se lipa no o supermarket bi yen wa bi ni boutique shop bi ade bi a odan wani ko ka ade bi fu ko no akanta ade nsin abu na ye police case ye ba we abazizie na oboze nyina ye ko ni sika na we wo so ata ade we na twete entimi a ne eboro won so de no so ebe kan wo so de obi ka ade ba na asumdi aba na we ko yesu nipa bi otifie kwa akwade a re na wo kotam o kotam de emwa na ni kruzu adwuma nye emwa entoni bi be kwa konma emwa ba kunim de ehum se o ye nim de wo je eti se ye de one de ama no benim se sister egi 2 se wo de ama no so mfa ma no ti bebre atia kam ye be hunu ha se sia se susu no wagye ma bi atia kam no wadi bia ye be hunu ha ani a started de ntinka mu ana no den se kromfo yire no a wo mo possible se krama ono akopedum pa obi ba ho mo de mo mi amfansia o mo ama ye be hu de be prophet yen kasa ame amo ama mahiti kura asem kuma se monte so sema dika ka kire wi asem nyina se kurumha so nsuro nchintumu na wunsuro dinbo
Akabako. Benya sika sisi ya. Also ne bano kalebule no muyo. Na ma mi buja bwana abehu no. Sia. Prophet akwa baby. Mejo so. Mama me bo fupa. Ni padudo sika de okodi abenya asem o. Ewo nso de utumi wankasa utumi ti sika koto bi ebi no 5 cedi kura kum. Prophet ababa no yeso abodua. Ma me obo mu dua sesen. Me fese dua kro na obo dua pa na ye adwuma. Chia. O hune kuna wo mo. Cheke na ni eden. Amo friend is saying. That's where the fellas say. Akwa pa no kwafo. Efia doma no babwa. Ese ma me efia doma, we bie bank ketua bi. Our customers here. Na bank na we bie na the 5 cedi na ekọ. Eto no saa boso na week na de akọ. Na sisi akwa pa no kwafo esi sika no eno anma. Eja susu no to na efe duabo na edi ehin. What's your friend saying? Efia Felix, yesu obrodua wa wuni mu bebo so na bosia na eyi na ye ajewo. Ayampa se obodua embra me seni fanya no kura enko benkum 10. Okay. Obodua no. Odi hunahuna wo mu. Na kwa pa no kwa fo pese hu se what's your friend saying? Efia Felix. Efia doma edua ya wo boro susutufu yi. Eye adwuma. Embra me seni fanya adwuma enko benkum 10. Fa. Bruni nano enya adwuma prophet yengre say susu no baby o matwo be si 23 no do bi esika ama no anase bia fa nase akwapa no kwafo pese hu se sika na afia doma susu na odi animu no ye pese hu se ya mpa odi obi esika ama no amra mi sanifa onfa obi esika ama na enko benkum 10 dabi fama wo mo prophet yengre so agege edi akwapa no kwafo pese hu se sika no ebi afa na nsase wadi bi amra mi sanifa ondi ye enko benkum ai korono wadi ti wonde mamia no de se konvoire mama ne tu ni mi aga bisu wa no kwa no moje ne ntem o ye nya fo moje so na no je de ye na dol ene wasan ni mo be wu aye fi adoma no so mama 40 days na no ya si chinye prophet prophet ababa wa no betuom sika mo ndie sa ka we de me hunim we nya de me di akire we de mamma na me nim wa me de bebo am wo ho omo di o wa ne ma me no ni ono ma di sika no ye de akase ni ye di akire na ye we num we de ye moa mesra we ne me de ma kokos my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 aya santasia nyinam fa Jericho Junction dachna na yetenase eye hwehwemu fa brabon obi a wo ya ade bia enkoso obi a osusise obi abodi obi atoaduro obi a osusise sunsun bi ha wo hia hwehwemu maka che se wiase abrabo etese oman Ghana ya wo mo yetua mo research allowance omo ye hwehwemu mo oman ni se ahanom oye wa ha aha diamond wa ha aha gold wa ha sa na wo so tie wanya hwehwemu papa wa brabo enko ye da no kwasem wanya hwehwemu papa yade ye yade kan no obetwa akukọ na obetwa dwan na otwa mponche konfo nkwan mu ye de no na wo prem anadwo e wo mpa so hwehwemu papa nkwan na ma ye hunu se ampa oyade ne ye yade kan. The telephone number is 055 44 77 959 055
44 77 959 and I say 055 0541 40 39 0541 40 39 kasa tenten toponko santase nyina mfa Jericho Junction dachna ane ehwe nkrofo ho okay anoti edadwo da bia Asem Mpe Nipa koto nukura sembedem sisi a ababa wa susu yunsu wadi susu no odo so onya kasapanka asem foforo asemo wo mosi nyame ya adomo mbeba ha medical catcher so Asem Mpe Nipa no ye ka fita e ka tuntum anunti no se omoye omo adwene se saa no mbekọ no a yeso no mbekọ no saa titia orofo ye kokwe Roma fada duro ni bi ye mubo bi ye twitwa bi na eduru ba bi a kidney no anya adwuma wodo se mia wo na ase otumi se atom enyojo ya de stroke no ai hawo honam ye oya afi so waye memremre diabetes no high pressure no say you lose say high no so high adwene powder for ye kope Roma fada duro ni bi wate bebo yi pa ba bi etunduro man Ghana mbia da ni amfa gidi ene mpaibo entechly ebeye adwuma kama pa 0247 919 122 0247 919 122 Roma for the drew and I make comfort na me the amount ya ba ko koma so na ya fa tia kase enkoma nana boadi wo wonsuta momman nana boadi otumfo kokowa eno no ntino ya fa tia kase enkoma nana boadi wa momman nana boadi na dwuma kase wo na momman wo pan wo dwuma na pan no na edese ya fanchi akese enkoma no pa ya kwa omano so 0548931931 0548931931 0551931931 0551931931 ya kwa omano so no kwa insu na petesa na de bu akwa hen ya azemu Ghana nkwa ne nsu to na nyoma bebre lokolo yo mawe nkwa na to sanse bi o nsu to itudum kanea nsu to network so nyina so ya azemu Zana bruni kumtie. Ya sem wo. So to aka so ntimi kokuru bi so. Asan se kwa no so nyina anye. 0551 931 0551 931 de akwa akoba no de wanhwe ye sa na ye bekọ no sanse Ghana medical kaje Ghana asem akire mo 0551 931 still humano ya adwene Umano ya hajune papa 0551 931 0551 931 0548 931 sela humano hajune asemo asem kasi papa okay hello Hello. Hello. Yeah. Pani payentio. Network or Peter no. I asemo 05519313. Hello. 0551 931 0548 931 and Kofi kofopani ewo boaman suku one ni nuaba akus eni anwuano mo aka omo se omo de na ase awrempepa de ma adofo a omo ba ye bijam omo wa bra omo maame mata eto nanam se do omo beda ase papa fa akwa ba bi obi ayi sika di free de bua sa adwumadi ne na daje o se ni nyina no omo se omo da ase papa na kwa me nsemfo na ase nimpo pa na to nanam se do okoyensi yi no na ni dwan no a wode ebe baba kire ye no de dwan no trend pa nye na kwa me mihu dwan a waye se nantwi bada waye ade sanse sa na ese ba because oba wo ware no oye mema nuaba ntino ese ka no mo gire nantwi kura enuti omo beda ase papa kofo pani a wo suku
kofi e wo so da mu nyina mo ase hello ye we dey tell you that mula ye tie we katachi ko kaka me feda me kan say ma me dey so nya abuche e ka watch am na mo kanu because this is one she no and kwala no she na wo am no you anu kwase e wo dey ka wo ma kwa no kwa mu na e kasa na no yes ni se wo dey get some ya wo kan e dey na ba se dia na jo ba kwa ye ne ko to ko se mo ko dia mo be je dia ya ni akoka ka sem no e wo sem so nti wo ya abuche me da se anu kwase maame no onim de wo ye hello ojo ye ma adwuma dase Asem hello baby afrefre udin pacho me fio bukanche yenti o kasambe mo ye bese ma peno ya betrema yan bar wona ne kasa en ya no so ntiase ko se no sika mo din antana to nya wan si kra no ho apai yes fa akomata kama so nya kasa pama uniform studio no mo kasa na dia jadi bidama no okay oduru ba bia obatan nya panimu bia nenim nyansa ho ewiase na brabo mo fantum tim nya panimu bia nenim nyansa ho panimi bi wasa bia kusa bia nya do timi keka nkwase asem panimi wo wa utimi se otufu afutu papa eno tine ma bi obawo ma ba wiase bia o montete ye no eye different na sa ma mi wei na hwesero si ye na hwede ne ma ye ya ebia nom de ache wo mo no mo amfa nche wo mo de a ebeyere e asem obi wo ha won hye da mu no ho e tie hello hello 0554931931 have pa kama mi we no susu no kura koda ne ba bi ma me ne kasa wan kasa yi no e na ka manfo betene se ma me se ni e kasa e tie entu ye panimu aduru ba bi asua kasa ne bu ho e tie 0554931931 0551931931 0548 na 31 bata bi wo kwa obekwa akohwe no waye ne matatwu wase won se ne bani dibem se woni bem no ta na chi ne beduru ba bi akoso akofa me preto breme no afina na wo ba be pa ache wo hello hello to make Asem kase pa birthday bi o wa ne mo fa ngugusu ne mo bobi nko birthday bi ani o Asem o birthday no nyina akwa kafon no so so me na vo no mu happy birthday enkoma Leticia sedino ye correct dia ono ena ye organizer ema Sompa Asem Nipa WhatsApp group Lauricia right ono na ye organizer the ma Sompa Asem Nipa group eno tino ye be mano awodapa Lauricia obo adwuma ma Sompa Asem Nipa WhatsApp group ni dwumadie no akeka ne ho pa eno nti ye man happy birthday na madam Poma enso ekira de wo RC wo jamase ono so ye be man awoda pa madam Poma o jamase yamfamfo yini no ama emhye ene no ensa anko TV no ntino eno so kra be ya asefoforo nyame adom a nu kira no na TV na bane ya ye ni belated na ayefe pa Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yakra mo ye ko long time